Nakajingya kran halor kajingpan kre ya ke election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council na Jaya Constituency hakabaka United Democratic Party UDP kapan yang yakun dauba Augusta Jerwa General Secretary Barim ka Khasi Students Union KSU uba polling daw MLA ka Jaya bo menteri ka sarkar MDA2 dakabapen pau bo donjing kerman baskem bo ba Augusta un job na kateka constituency ulaong banak result election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kapau bakipat ba nya yaki seng ki badan hak sarkar ulaben rap bahadian ke election MP bon ki ki pau khamtam ki rong basisha jong ki seng sanhima bat beteng da ka baong bakum ka UDP kam kensting hakane ke election bat ka deishwa nalade hi kumno bantrai kubangakan hak jingi kendu ini sini ban ye kene ke competition ke ba crowd ini kabdai bat ketong B, ketong C, ketong D. Andai kedebat ni. Kei ke wangi lak benda, but kei ke gap ke ba ni menta, ya ke bagi hapan improve bagi nio ketong jog jingjok. Ngai hingga don ke jingkerman ke bas kam, ba pat ba lagi kinyak penai menta, ki lai ya ki rong basisha jong ki sang batai bapia. Kini kamde ke drama ke bangi ele ke ba ne like enta kere ke race ke ba ne bun snem bat nak kata kadau ngadon insos cap ba ketong jongi naja constituency ba Augusta Jerwa unyo tong jong de jinjob kam tam aga election ke ba dep EDC menga pun bersya itu bila plus lang yang vote jangan vote jung untuk kamu kelang cross supaya ke 70%. Ni ke kenam tak ki imbiang mata hadin untuk nasional. Ni mata kadan apa jeng kun ke kenam bat UDP ni ke. Kumang ong minum underplay ingin om penrit ingin om ken badunai mudu kutong dari kajing kun ke don bet bat ni kenal ke job. Kami perfect. MP election ke Pershbun namar kadega election ke ba ke jurba ke anti incumbency kajing persya yaki sengi badar ka sarkar den rei haki kendiat nah din juga MP election ki bring klai ke egi jingja ki pat ba ki bendai di bangelam should take for granted pi mapi pi ekran chapang data ka jine pi jimut po joga we ke seng partai ti kalong syai ku kesngi ba kapur hi kedai the best judge the kapur mentatang kendiat naik kilai ke true colors jongki party berkat kibat presiden jongka Shillong City pi penyang baro new tali haji mulai pada beli pi tangbat ketong nak kuno mulai kibat kores mulai ke jar kat ba ketong bangilaya bus bat balaya cepat ba di sauni la kedran no nak ke ya nak seng jongi ke kini ke bu jing ya tina kumbangi objektif kan sitam ni kan pak doktor ni minta kawai ke election lai pian nak kawai but khamtam kasuk bahaban chu thau political party but pension shit i pajba andre ka bakhadu di pajba i haban pe iba hadin bala da birwai la bi shat surop ikun kin yok kam nang no ka yok bakot kumno ke jige jong jumlang salang jing jelai jong drugs ni di no intakal kumno atau intakal tang bagi pertas slogan surok bagi rwai shat tak la rap ne di ke politik sih ke dan kambak dan substance dan kam ke pasok buat lada kam dan hi ke substance ha ke jika slide jom menurut political party uang kepada bahaban sustain dia kata parti. Habatin pej bahagi kisap kasap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.